Nermine, pozdrav. Čuj ovo, Atko Zulčić. Ja smjenu na poslu zamijenio rad presice. Ljubite, fačko. Ide Alen Hodović mu djecijeni, pa to je Memija Alen Hodović, pa znaš kakav, tu je najveći kriminal, samo moram da ga uklopim, hoću fino da ljudima, neću sada vikat to s kriminal, sve dokazano, s kime su povezani, Šemen, Tito i Dino, Holandija, prevare, sve živo ću vam ja to, pa tu je šef organizovanog kriminala Memija Gordan. Ide Adus Tumbul, pa ne mogu ljudi sve stići, jebo vas Tito, mrtvi. Imam tužbu za elektroprivredu. Ma ide, Sabrice, volim te smrtno, ide. Foto art, jest, to je ta šeitanska, masonska loža. Besimu Spahić, pametan. Neću, vrati tog što je rekao da ne psujem Titu, vrati ga. Aleksandre, pozdrav za tebe, hvala, ljubite, fačko. Ma idu izbori, idu glasovi, ma mi ćemo biti tu, polako, mi ćemo tu biti, to vam ja garantujem. Hvala Bogu da bar postoji neko da ovom narodu oči otvori. Postoji onaj građanski neposlušnost. Građanska neposlušnost, bravo. Ide pozdrav za Fudu, ide Mirsada, ide. Joj koja si, Naida Fakinu. Ova me Naida stalno nervira ljudi, ali ja je volim, džaba. Pa čujem se skos, Dino je nešto bolestan, tu je. Pozdrav za Srbiju. Atko, hvala ti, pa to su ljudi koji prepoznaju. A ja. Hvala Atko, ljubite, brat. Ide Foča, ide. Dgzon, 90, Foča je uz Faču, ide. Jest, armija BiH, sutra je big match. Znači, sutra svi da ste nacrtani u 10. Ma ne mogu. Nađice. Dženo, hvala tebi što si tu i svima vama što pratite ovo i dajete mi i motivaciju i snagu i sve. Ide sutra big match. Šarke, ljubite, fačko. Sultanu. Ma gdje si moj, mujaga, šta radiš, sultane? Ništa, evo, pijem sok i gledam presicu pred spavanje. Ja. Kako si mi, bratko? Evo, ova informacija za ovoga Brkovića za ove parkinge, pa mi je to drago, da sam ufatio i to, znaš. Ali eto, ide ako Bog da... Pa dobro, nije puno trebalo vlastima da skontaju, jedno 14 godina samo. Sve znam, Jarane, sve znam. Sve si sudionik svega. Znaš šta je, vidi Mujo, znaš šta je?
nikad niko se nije pojavio da pravi pritisak tome. Znaš, na ovaj način. Znaš, opet ono pisano što smo ja i ti po Facebooku, pa to je pisano je totalno drugačije. Znaš, ne mogu ljudi ni prepoznat, ni istinu, ni, znaš. Ma ja, ovdje se objasni fino. Pa ovdje se objasni, znaš, tamo ne možeš iskazati to. Ma puno viši nivo borba za pravdu, ljubite Vačko. Znaš. Kakav su ti, kako ti je mati? No, mati gore jedno spava, evo ja ovdje sjedim, zapalio cigaru, gledam ovaj live, pijem sok, nekakav, ništa. Zamisli onaj kako zove bijednika, vršio pritisak na Densa, na porodcu kompletnu. Čuo sam. Čitavu porodcu, zamisli sad da te neko objavi onovima narkodiler, ne vodi se ništa protiv tebe. Evo ja im kam sve što nađu Densu, ja sam mu davo drogu da prodaje za mene. Sve što ima droge. Kakav droga, to je budal jasno da on nema već. Kako se ja i Dens pomirili, ima 5-6 mjeseci Jerane, ja znam minimalno 5 ljudi koji je Dens prijavio djece. Svojih konobara, Ramzovog mi života. Ja sudionik tog. Gdje god vidi da mu radi drogu, odmah prijavi. Majku im jebem onu ubičku, ali ne možeš, znaš, daj da satanzujem, daj. Znaš, ovaj Kepec, što je sve na drogi napravio, znam iz tog apsurda. Kepec napravio sve na drogi, svaki milimetar njegove nekretnine, svake je na heroinu. I on dođe, znaš. Stan da vam je kažem, vidim, upisao, ja zaboravim da mu jebem mrtve, jer njemu moram isto mrtve jebati, jebem mu familiju. Mirale Meaščiću, jebem ti sve mrtvo i živo, pošto ti ono baš savjestan novinar i omelenu Trako, jebem ti sina, sve ti jebem Trako što imaš mrtvo i živo, pošto ti ono savjestan novinar, pošto ti to pišeš, imaš sve prave informacije, jebem ti mrtve, jebem Trako. Stavi mene ujutru u novine, jebo te otac mrtvi. Napiš da mi je gusta slana, pričaju po gradu. Jedna priča Mirza Hač, Kelemendi, bomba i on. Da mi je gusta slana, slobodno napiši, otac te jebo, mrtvi. Majku li vam jebem. Jednu novost. Ja s nekim novinarom ovdje iz naših medija stupio u kontakt. Znaš što ne smije da objavi moj slučaj? Boji se pritiska ministra. Rekao je Rame Isak. Pa eto zna, pa koga se bojiš? Pa ja, ne smiješ ništa, znači ne zna, a smijete laži pisat što vam neko napiše. To smiju, na sitnu buraniju smiju, to sam ja ponosan što ja ne bi ovdje, sad mi god napiše da je neko ukrao 2 metra drva, to ja ne bi rekao kad a ove mi načite mi ove zlikovce, vidite hoću. Tu je razlika između mene i njih, znaš. Naravno, zato što diraš ti to kolobar koji je uzeo milione ko profiter, ko vakav, ko nakav, jer od njega sutra mora imati hajra, pa on je dobar s ministrom, pa ovaj policajac je dobar s ovim, pa je onaj dobar s onim, onda jebo muj, može mujo imati i mogli su ga streljati, onda jebo muj. Ma izio magarca. A tako je. Ali dobro mujo, imaju druge institucije, imaju druge institucije, imaju Jarane, imaš Jarane, Strasbourg je čudo. Pa nema veze, duže traje, nema veze, traje duže. Pa imaju Jarane obusmeni, pa ima tu bolani, imaju ambasade, svugdje predaš Jarane. Gledam kam ja njemu pa reka, smijete laži objavljivati, smijete konstrukcije objavljivati ljudima, iskonstruisati te ovo, te radi, ono, ništa ne provjerite. Na ništa, Allah, sutra ćete zapisati za nekoga da je pedofil, ko nema veze ni s čim. Morate, znaš šta rade, vidi, oni Jarane toliko su nagrabili para, evo poput ovoga Zlikovca, to su enormne cifre, to su multimilioneri. I on napišu svjesno Jaran, ti ga tuži, on plati 5.000, boli ga ikovac. Razumiješ? Ja. Kontaš? To isto Brković radi. Stavio one doktore najjače u regionu. Sve ih stavi na ove svoje artikle. Vezi ljudi nemaju, onda ga tuže, on proda djeteta milioni sto. Jarane i on plati kaznu što je stavio. Boli ga kurac. Razumiješ? Stavi mu kaznu za ovo ako ima
kad skontaš da je to tako, onda mu stavi po pol miliona kaznu. Ja bi tako bi im radio. Provjeri, jebem ti majku usta kad pišeš za bilo koga. Če boli kurac, jarane. Znaš šta im je plat kaznu 2-3 hiljade? Ništa. Ništa. Ma nema kakav Zato klik, i javazi, ovi raporti, ba, i ovo, sve ovo, fokus, ba, ovo, sve su to Gebelsi, to piše ko šta hoće, ali istinu da napiše to... Neće istinu, djece mi moje. Istinu neće. Istinu neće. Samo ako je neka senzacija, budalaština, to će pisat. Čemu dođeš, kažeš, imam ministra koji je nešta. Makaki. Ja ne znam šta je ovo ovako ovdje, ali ovo... Jebijem li ti majku Radonču, pa dobro razmisli, sad evo ide suđenje, ko je vozio auto, Rasta ili sin ti? Zato nisu po zatvorima i to ćemo pratiti, evo ja ću to pratiti ovdje. Znaš, jer to niko, Mujo, te slučajeva niko ne prati, niko, nema pritiska javnosti, nema ništa. Čubiješ ženu jer ne ideš u zatvor, bola. Evo Dino, jebem ti mrtve ti usta, jebem. Evo taj ti od Have dovađe, muž ti je kod tebe, njega si uzeo zbog demonstracija komuri za Memića. Jebem li ti majku, sisu ti jebem Konakoviću, kako je to ljudi zlo, kako ga nije strah. Mene bi strah Boga bilo, djece. Fuj. Gledaš i ono, ne znaš, bil se smio ili bi mu šamar opalio, ne znam šta bi mu uradio. Pa bolan, imaš ti čast, imaš ti ponos, imaš ti išta ljudsko u sebi, samo laži pišete, dođe čovjek s dokazima, donese vam sve argumente, sve papire, video nadzore, ljekarsko, ne smijemo, kaže, zbog pritiska od ministra. Ministra, jebem li ti ministre majku mrtvu, evo vidiš pritiska, gledaj ministre, majku ti jebem mrtvu u usta ministre. Eto, demokratija na bosanski način. Eto, demokratija, jaran, ja ti ministre jebem, mrtve ti jebem, eto. Sloboda govora na bosanski način. Izvještavanje javnog mnijenja na bosanski način. Ja ti garantujem stati sitovi, nema rebalan sve, svašta je nešto, bili su Jerane i Mladići, i Karadži, sve je prošlo Jerane, proći i evo djeci. Pa i Hadži Barić je mislio da je... I Hadži Barić je bio, bilo i Vaki, bilo i Naki, proći i ovo djeci mi moje, ne može na nepoštenom principu jedna država funkcionisati, može ona trajati, ali ne mre, onda mora se to razbiti od glavu kad-tad. To je 1000 puta i u sevdalinkama opjevano kako su carstva koja su na zulmu opstajala, kako su neslavno završavala. Neslavno, djece. Ja im samo upozoravam da vi znate kako, ali sve zasluženo, jer ja imam informacije i od tamo. Da vidite Hadži Bajrića, 50 godina je ostario, 50. Eno, ugradili mu i bajpase, sve. Hoćeš da kaj aplikaciju, mamu ti jebem. Hoćeš da glumiš nakog Velju Nevolju, jel? Jebem li ti Hadži Bajrićnog sina ti jebem u Guscu, vi ono mafija, vi ono naš, ono jebeni, najmlađi milioner. Mi uzimamo parkinge, mi uzimamo ovo, naš. Već da se to stalo odmah u kraj, znaš, jebo i ovo sad, jebo Hadži Bajrića, ali Jarane, ti si napravio ambijent u tom starom gradu da je to ludilo. Treba vremena da se to iskorijenimo. Ma uništio sve, uništio postu, uništio sve zbog parkinga. Sve uništio, jebo te i ta cijena što sad je u zatvoru, karna jedna. Uništio stari grad, uništio način života, sve poremetio. Čumen doveo nakog Turčina da prodaje sladoled. Pa ima lik u Sarajevu da prodaje sladoled, jebem ti majku mrtvu. Pa ima u Sarajevlija kakav sratnika, bistrika, smihrivoda, spičke materne da prodaje taj sladoled.
I meni nejasno, majke mi mrtve, naki Sirijci, naki ovi, naki Šiptari, jebem ti mater usta, pa što smo mi onda starosjedioci ovde? Ču došao Ajdin Brković da ima parking, da nema neki Sarajlija tu naš, borac koji se borio je, neko jarane, koji je zašan, što postoji taj stari grad, što živimo sad mi tu. Pa jebote država, neko je to, neko, ne znam ko, neko. Zar je to jedini ovaj varalca more da ima i sve jedan varalca? Daj, bježite, bježite. Parkinzi su najviše uništili čaršiju. Em je skup ljudima, hem je to sve. Čuj 3 marke prvi sat, drugi sat 2 marke. Evo recimo ja da bi danas 10 sati dok radim u radnji, ja moram njima dati 20 maraka svaki dan. Pa to je zamisli dana 6 glava, za 10 mjeseci 6.000. Pa to... Tako je. I onda ti on dođe ješti. Neće ni mušterije, bolan da dolaze, zaobilaze mušterije. U svakom parkingu je bio talu. U svakom parkingu. Ja što je? U svakom parkingu je bio talu. Bio je u talu za javnu kuhinju kod one što umrla, ona Zilha. Dadne 100 milja, uzme 30. Jebem li mu majku. Zamisli to što mi ne znamo, Jaran. Zamisli što ne znamo. Jebem li ti majku mrtvu. Ovo samo treba javno početi, samo mi što smo nešto početi, pogotovo ti, javno iznositi najsurovije istine, negdje će se lavina morat pokrenuti i pokreće se. Jaran, ja im garantujem će stranka pokrenuti lavinu najstrašniju. Ja im to garantujem. Šta mi je isto pravo, paradoksalno, stavljaju bolane kakvi ležeći policajaca, pa to ne samo oko škole, nego nema uzbrdo stavi, a rupe ne pokrpe. Pa kako će ljudi živjeti? Evo ljudi, prođite glavnom cestom grada Sarajeva, od Skenderije prema gore, prema Čarši. Pa niđe ono isto ko da si na Kaldrbi, neđe u Rogaci. Da Bog da poginuo, djece mi moje. Pa ne mogu da vjerujem, glavna ulica, ne mere srce Sarajeva. Ono je nemoguće, nemoguće. Kakvi. Ali ja, kako ja sklapam mozaik, ja mislim da je Čaršija ko Skenderija planski uništavana. Da bi radio Bakirov, SCC, BBA i ostali centri, da Čaršiju ima ona poslovca, kaže, ne ubijaj komarca i suši močvaru. To je njima, znaš, i suši, da pokrepaju i jebi i tamo dovjećemo Turke, dovješćemo 5., 10. Nepalce, a ovo starosjedioca što su branili, izgradili poslije rata, oni su svakako obolili od nepravde, od posttraumatskog sindroma, od podmetanja raznih, od lažnih naslova u novinama. Tako je. Kudijem se djece. Pa oni su na Denisa Stojića napravili atak sa Džbajevićem da ga otiraju. Ne treba njima neko tu jak. Znaš, njima treba tu peder kakav, poslušnik. Pa normalno. Ne smije tu biti neko jak, Sarajlija, znaš. Daj nam kakvog Papka, daj nam Ajdina Brkovića. Njemu Teslu dadnite. Pa ja njemu Teslu daju ne ranje, znaš, da Ajdin Brković tu falira, da mi dovede ove iz Čeljugovića, znaš. Či smeta Dens jako zemlja, ne mogu ga bit dira, znaš, ne mogu, može izmlat, moram raditi šta hoće. Mustafa Breza ima fačo snimke, dobit ćete i vi snimke za koji dan, polako. Ja ću vam sutra pokazati snimke. Ima fačo snimke, a bit će još snimaka.